Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Дуюм рӯзи саёҳат монаи бародаро ай шаҳри Турсунзода, собиқ шаҳри Регар биромадем. Суни Ҳисор омадагем бародаро. Наворо давом метем ай шаҳри Ҳисор. ҳозир мо қарор дорем дар бинои ранги харбуза карда сохтагиян. дар ҳамин бино қарор дорем бародаро. мана ин тарафи шаҳри Ҳисор. ин майдонча, инҷа сохтмон. хоб исо кӯҳҳои ватан. бародаро як бори дига хотиррасон мекунем. дар комментарияҳо нависен камбудиёи моро, дар наворҳо камбудиё боша камбудиёро бинависен. баъд куҷо биравем, кадом шаҳр биравем, кадом деҳа биравем, чӣ ҷойҳои таърихӣ, чӣ ҷойҳои маданӣ, чӣ ҷойҳои замонавӣ, чизе ки ба шумо қизиқ бошад дар комментарияҳо нависен. ҳамунҷа равем, фақат аниқ карда нависен бародаро. тавсияҳои шуморо ба инобат гирифта иншоалло мерем. кадом ҷо бисёр овоз бигира ҳамун ҷо мерем бародаро. и пара барфош об нашидааст соягиай. у параш вақти биромада омадам об шидагӣ будааст барфош. мана ин хел кунем бо калонтар бутова. бародаро дар инстаграмам ҳатман обуна шавем. дар инстаграмам мондаистем наворҳо, история. дар инстаграмам фаъолият кардаистем. ҳатман инстаграм дуромада обуна шавем бародаро. якдил шавему мулк обод кунем. шаҳри Ҳисор. навора давом метем бародаро. дар кӯчаҳои шаҳри Ҳисор. бародаро наворомона давом додастем. омадем мо шаҳри Ҳисор, яъне қалъаи Ҳисор. асри 15 то 17 аср ин қалъаи Шодмон номидааст, яъне Ҳисори Шодмон номидааст бародаро. баъди вай қалъаи Ҳисор шидагӣ. хоб акнун медроем даруни қалъа. масоҳаташ 17 гектар будааст. 17 гектар масоҳат дорад. ин акнун аз дуруд медроему тамошо мекунем бародаро. бародаро ина даромадем даруни қалъа. акнун оста болош мебурем майда майда. наинҷа ҷои баромад дорад.
با فکرم که یکم اتاج برآمدیم. تاریخ تماشا کنید. تاریخ با بالا میبریم. در فیلم ها دیده باشید نم خیلی جو میشه، خیلی همه میدونم. مای مرکزی در اومدگاهش ای در یک کیلومتر روز میروه. خیلی با معلومات های پیدا شد گپ زده میگذاریم. اوله اونا بالا میبریم. اول اسمش نشون دیم. خب اینه برادران، باید دیگه بلندی بر اومدیم. خب این در اومدگاهش اومد. این وید از بالا این حولیش برادران حرکت میکنیم، با بالاتر میریم تا اولاوه. یا بسم الله. و این خیلی جاهای تاریخی حتما آمدن در کار برادران. حتما آمدن در کار. در اونجا هم دارد اونجا کاروانسرای بوده یا چیزی بوده، ولی با فهمیده معلوماتش گرفته با گپ میزنم ایشون. با بالا میبریم. این طرفه بلندش همینجا بوده. خب اونا اینو چم میریم میدرویم بعد برمیگردیم به قفا. در اینجا یک بنا دارد پایان. از گوگل گفتم برادران معلومات پورا نبرآمد. معلومات پورا گرفته نتونستیم از گوگل. در ویکی‌پدیا دو معلومات بوده، اینه که اون معلومات کمی میکنن برادران. ما نو را دوام میتیم. اکنون نو بالایی بلندی میبریم. پرچمی وطنمون برادران همونجا میریم زیر. برادران نو را دوام داده استیم از قلعه حصار، از جای تاریخی نو بالا میبریم. با دروناش هم نشان میدهیم با شما برادران. از کانال ما دور نشوین. خب انا برادران ما یکم باره در همین قلعه حصار اومده استم. باز کسانی که آمادگی نیستن انشالله از نوارهای ما منفعت میگیرن.
خب من اینجا درآمدگاه ای بالا هم یافمونده بگذاریم. خب درآمدگاه کلام میدره اینجا خونه چاوش میشه. بعد او برای جایی که چه ایستادگی هم آفیزا همون وقت آخی برای با فکرم که کارون سرایه. خب اینجا اینجا برای جای اسبا بودگی با فکرم. یا بار دیگه میگم از گوگل از ویکیپدیا معلومات پورا گرفتن نتونستیم برادر. کسانی که خب امکانیت داره اینا در آمده ویکیپدیا را پر کدامونه با تاجیکی با انگلیسی با روسی خب شناخته هم بگیره دنیا بشناسه. برادرها چقدر بالا برآمده میگیرین همین قدر زیبا شده میگیره همین قدر خوش رو میبینین که چی داره عمومی کرده میبینین چقدر بالا برآمدن گرفتین. خب از همین اونجا سر میشه برادرها نمخیل میرین خیلی آمدگی های. خب اینجا جایی خب من های بینای بلندی قلعه دوم میتیم هم مجوشا چرخ زده و شما نشان میتیم. اینجا با بالا میبره اینجا که اومده برادرها تاریخ حس میکنین حتما تاریخ حس میکنین اومده بینیم بعد میفهمیم برادرها کسانی که اومدگن علاقه حس کردگی هستن. خب از این پرا منه وطن جان تماشا کنیم. این پرش از اینجا میگذاریم اینجا یک نشان میدهیم با شما. تو از اونجا میرود نه بینا هم داخلی قلعه هم خیلی میوید تا اینجا را اکنون آستا میفرویم با پایون. خب برادرها اینا پایون اومدیم اینا در آمدگاه نو از بالا نشون دادیم اکنون میدرایم به یک دکان. السلام علیکم. شما خونه بشه خونه؟ رگل نه فقط سنگوه این مثلا نیسانگه نه سنگوه خونه حالتش نون داره. فقط در اسلام در
гардини мубораки мо акашон якта санги дичел умра яка ина меай тамока ина немака сангака и дила почка гала усай фамята дила почка гала оно бол штави на жел кромеака штави пари зопай балгам ина меай санги антар шака ина меай Gardan ba? он гарданака ана акашон даст боно жуде акашон ҳама акашон сангои табиӣ ватани хмонадака İzmez bahsine bahseder. Ama sango hamish ayxmo. Bunda kelime haja mizeli. Ma khayr kafa, ma amiti shas. Fiduza has. Suvenirni chi sog'man. Ma khayr fiduza has. Ma khayr tigloy bazorim. Ma dili ma dili khalom. Na Tokyo. Tokyo har joyna. Tokyoy tarafoy kulom. Tokyoy pomerim. Na Tokyoy paxtaguli. Ana motoru bakama Tokyoy bulbuluy regar. Emo aka regar beberim. Ay puşti muzey aka tamam. Ne muzey regar ay paraş zukorim. İyi bulbuluy regar da bulbuluy şeker. Ya şeker de. Бародаро навороро давом медем. Аз тарафи Ҳисор омадем ба шаҳри Душанбе. Пойтахт омадем. Шаҳри Душанберам ба қадри имкон навор мекунем. аз каналҳои мо дур наравен. касе нав аст ҳатман обуна шавен ва дар инстаграмам дастгириро фаромӯш накунем. калонтарин масҷид дар Осиёи Миёна, Осиёи Марказӣ.